Yürüsünler caşa işte valısta Çolu tibet hayat verme barışta Ağın gökte aktayında bulunar Düşkün uzak çağrışta Olursular sana tartıp kanını Biz Karalcaylı Hükümeti'nin Ayımı Kengeşi deputatları büyüjetten 60 bin akça uşul karyalar gününe karada deputatlar karap bergen. Uşul karalgan akçаны бүгүнкү 1-октябрь günü biz karyalar gününde 160 kişiге белек печкеттерди жасап бүгүндө ошол ата энелерибизге таратып майрамдык маанай тартууладык. Ошондой эле карьялардын бүгүнкү майрамын куттуктап райадминистрация айыл өкмөттүн башчылары жана ошондой эле ардагерлер кеңешинин төрагалары өздөрүнүн сыйлуу белек печкеттерин тартуулап беришти. Урматтуу карыялар, сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн эл журтумдун атынан куттуктап кетем. Аман болгула, эсен болгула биздин пешенебизге. Эмгектендиңиздер, туура эмгектендиңиздер. Майрамыңыздар майрам боло берсин.
Dağıtay'ın Kiçimikin Karaosman'da Karalca rayonundağı ötürülen Karaosman'ın en mutlu ölçüsü bir bulutulu elemandan karşısında APK maktut çıkarmasını kabul alıp koymuşlar. Kanunluktan korktu, kanunlukta çektirip alışından korktu. Andırdan bizdin köyümüzde yaşıyor. Atalarımız, edelerimiz aman olsun diye. Sizlerin hürmetinizdарға бүгіндегі жаныңызға тартылып қойған сатыңыздар.
canlarına Öğün için ayrılmış aklına Ömrümü dizdi al geri geri Düşün canlarına Ayrımdı taktım tek seni Karıslar kim var berçeli Cübballon gönül istesen Yüreğim mor iti gönül Halamdı nurla böylesin Hakkıyla giysin büyüklerim Halamda bir damla yalsa Açalım yemesin ciğerim Sonun sabah zincirim Ömrümün hançerinde Özün var demek bayramda Değiştim senin damarın Dil gibi aykan peygamber Ayrımdı tattım tek seni Karıslar kim var berçeleri Cübballon gönül istesen Yüreğim mor iti gönül Halamdı nurla böyle yüzüm Hakkıyla giysen büyüklerim Halamda bir damar alsa Açalım yemişsin ciğerim Solun sabah zincirim Solun ismi zincirim Ak vatasımızıyla. Thank you.
bayramlar kutlu olsun. Değerli joluşu sizlerge sığ urmat olsun daima. Şu bizim aksakallar, eceler, aksakallar daima var olunlar, aman olunlar. 1990 yılı 14. Cekar'da Birikken Uluslar Oyunun General Asabey'in 1. Oktyabr Elaralık Karayalar Günü dep jarıyalangan. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин караялар үчүн ар тараптуу камкорлуктар көрүлүп келүүдө. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн баардык түрлөрүндө жеңилдиктер менен пайдаланышат. Баардык кар адамдар пенсия менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө районубуздун 11.414 пенсионер болсо, алардын ичинде 8.261 пенсионер карлык үчүн боюнча пенсия алып жатышат. Райондук соцун тарабынан бүгүнкү күнгө чейин карата 721 миллион сом пенсия төлөнүп. Sizlerdi urmattуу asıkanlar, ağıriyetçi eneler, daima elimizden yol başçıları, akılmandары, urmat sıyızlar bilen. Karayalar bardық ırısı var, degen ata-babalardın asıl keyi var. Bu ezelden ulularga urmat, ızat, menen mamile kılуу, жасылдарга мыйзам катары жашап келе жаткандыгын көрүбүз. Чындап эле улуу муунда асакалар акылечек байырчы элдин турду. Акыл көй, насаатчы, ырыс ынтымактын уюлгусу. Урматтуу жана ардактуу аксакалдар, акылечек ээлери дагы бир жолу Карабал райондук мамлекеттик администрация атынан жана жеке өзүмдүн атыман байрамыңыздар менен куттуктап сиздердин uzun ömür, çın денсаулык каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Баардык жолу урматтуу аталар, апалар, майрамыңыздар куту болсун, ак жолдой болсун, элибиздин көрөрман, акылман, аксакалдар дайыма биз менен элибиздин журтубуздун астыңкы аталар, апалар болуп жүрөбүздөр биз келечек. Assalamu alaikum. Hurmatlı karayalar, jana ağalecek apalar. Jıl sayın bir yolu ötkürүүчү ardagерлер bayramı менен rayonumuzun soğuştun, emgektin, güç organlarının, hukuk korku organlarının jana umurluktun emgekçilerinin birikken rayonduk qoomduk ardagерлер kengешinin prezidiumunun jana Jarpıda rayonunda yaşayan ardagерлердин атынан өзү куттуктайм. Uzak yaş berген жалпы элибиздин урмат сыйына татыган кадырлуу, убактуу, ырым журттун кандай гана маселеси болбосун элдин ынтымакчылыгына, ыймандуулугуна, таалим-тарбиялык, адеп акылаттык, үй бүлөгүтүү жана уул кыздарды тарбиялоо жана коомдук иштерде дагы ардагерлердин зор салымы бар. Алар өз башында турушат. Карысы бардын ырысы бар дегендей, районубузда жашаган калп тарыхты башынан өткөргөн баардык кыйынчылыктарды сабырдуулук менен, чыдамдуулук менен, каармандык менен жеңип, элибиздин тынчтыгын камсыз кылган ушул заманды жаштарга жана баарыбызга заман тартуулаган сиздерсиздер. Алардын арасында бөлүп, даңазалап айта турган согуштун жалгыз ардагери 100 жаштык Маңгурага кадам шилтеген Саабалак айылынын тургуну Калмамбетов Сана абызды жакында 18 сентябрь күнү жалпы районубуздун журтчулугу менен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акили Бейганын Пиринберди Ашырбекович залим жумуштарын таштап, ушу аксакалдын өзү башында туруп, ушу мааракени өткөргөндүгү бул ардагерлерди сыйлаганы жана жаштарыбызга патриоттук сезим ойготуп маараке болду деп эсептесе болот. Эмгек ардагери жана Sayız duvarında, jana Egemenlik Mamlaket duvarında dagı parlament degендерди parlamentin deputatı, emgekçil, emgek ardageri, bir top mamleketlik seylektarlar, lavrat,
Emge Kızıl Tuğ, Dan Koytatlı'nın üyesi, buna bugün aramızda oturan Abedeli Cumaş Müresi Mürkünavuz. Andan keyinki bizden İçki İşler Ministrliği'nde uzak yıllar işlep, bugünkü günü hazırlık safarına hazırlık safarına varıp gelген Düşer Akıl Avaz Müresi Mürkünavuz. Kırgız Respublikası'nın engek sigirgen ovalini Ayçiyip Mamalaşar'la özmenen, Oşanlı'yla Abdülkadir'la Tacet özmenen Sevaptanavuz. Sözü Karakoça Ayrı Kültürü'nün orunbasarı Cemil Bokbak ve Ermama Toşçu'ya verilir. Salvatlı, hürmetli atalar, apalar, avalar, varlıklarda bugünkü bayramımızdan benim Karakoça Ayrı Mürkünavuz'un temsilinde kutuktayım. Elimizde yaksız var, karın sorunlarınız vardı. Oşanın ısmarı sizden var, bizim rızkımız var. Her bir günde sizlerin nasihatınızda, yaksız sözlerinizden bizim aylık ötüsün salın koşup geldi aslında. Oşanlıktan sizlerge büyük gününüzden bayramınızdan kutlukta sizlerge bir vakit için ders olup işlerinizde ilgilik her bir yüzde vakti yaşamını kalayım. Ders olup toğunuzda. Hürmetli bugünkü aksakallı atalar, akbekçi apalar. Sizlerden bugünkü bayramınızda ben daha bir yolu kutlukdayız. Sizlerge daima eldin hurmatına iyi olup, tüyünüzün görgü olup jürüyoruzlar. Den solumuzdan bolsun, bar bolumuzdan da bugünkü uşunday жақсы күндеріңізді байрамыңызды дары жолыма аяқтарды дайма байрамдағыдай болсын деп үйіңіз сақ саламат жетіп алыңыздар аман